Туугандар, мынакей ушул жерде КамАЗ турат, чоң машина, мал ташыган. Кызыл Кыя, Ош Нокат 0508 22 0080 дейт. Ушул номерлерге байланышып көрүңүздөр. Мынакей достор, бул жерде да бар экен. Могу номерлерге байланышып берсеңиздер, кана. Мына. Көрүңүздөр. Бул жакта дагы бар экен достор, туугандар. Козуларды, кочкорлорду жүктөп коюптур. Могу номерге кайрылыңыздар. Ар дайым кызматта. Сиздердин малдарыңыздарды Бишкектен, Ош, Жалал-Абад, Өзгөн, Каракулжан, Нокат, Кызыл Кыя, Баткенге чейин, ошол Баткен, Ош, Нокаттан Бишкекке чейин деле алып келе берет. Могу номерлерге чалыңыздар. 0555 87 87 86. Менден да сурайсыздар, атайын бүгүн көргөзгөнү келдик. Сокулук мал базарында ар дайым болот. Бул дагы бар экен, мынакей Баткен, Ош, Кызыл Кыя дейт. Нокат 0508 72 71 70. Мына ичинде көрсөтүп коеюн. Опилка 2 этаждуу экен, Опилка менен салып, төшөп, жакшынай кылып могулардан жеткизип берет экен. Достор, чалыңыздар, эгерде машина издеп жаткан бир туугандар болсо. Мына ушундай достор, чала бересиздер, номерлер керек болсо. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы YouTube көрөрмандары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 4-октябрь болуп калды, туугандар. Кайрадан эле биз Сокулук мал базары Чүй облусу. Сокулук мал базарынан саан уйларды тартып көргөзүп беребиз. Туугандар, момундай музол уйлар бар экен го. Алыптыр. Байлап койгон. Анда эмесе кеттик. Биз менен болуп туруңуздар. Бир-бирден тырс-тырс лайктардан басыңыздар. Мына бооз экен, таргыл. Ой, кимдики экен? Кандайсың? Боозбу? Боз. Канча ай бооз? 7,5 ай. Канчанчысына бооз? 4-үнчү туут, мына. Канча сурап атасың? 160 миң сом. Канча литр берет бу сүт? 18 суткасына, Номер айтабызбы? Бул дагы сеникиби? Кел анда муну да айталы, Бир туугандар көрүңүздөр, ургачымыз болсу менен. Канчанчымыз болсу? 4-үнчү баласы экен. Мына. Аралыктарын көрүңүздөр. Сүт каналдарын караңыздар. Канча литр берет бул? 16 литр сүт берет экен, достор. Суткасына. Жумшакпы желиндери? Жумшак. 4 тең иштейт. Выз-выз. 4-үнчү музоосу. Номерди айтып кой. 0708 200 068. Мунун канча баасы? 190 миң сом. Торпогу менен макул. Чалсаңыздар болот. Мына. Биз кирдик, туугандар. Базардын ичине. Моуларды көрөлүчү. Моулар кимдики экен? Кандай, сиздикиби? Канчадан сурап атасың мо кунаажыңга? 145. Бул саам бооз кандай? 6 ай бооз, 145 миң. Булчу бул? Бул сизденби? 120. Бул саам. Канча литр берет суткасына? 12 литр берет. Канчаны тууп койду бул? 2 тууган. Номер калтырабызбы байке? Жок. Макул, рахмат. Калтыр. Мынакей. Могу жакта уй бар экен, кана? Көрсөтөлү. Канчадан экен уй? 160 сурап атат, эси биз эмес. 160. 160 миң сурап атат, эси жок экен. Канча экен бул уй? Алдыңбы? Жок, биздики. Канча баасы? 120? Саамбы? Канча литр берет? 13. Кен номерге айтып кой. Номер айтасыңбы? Макул. Качып аткан экен көрсөң, номер айтпайт экен. Могу уй канча экен? Ассаламу алейкум. 140. Мына. Шегеден тартып көрсөтө бересиз. Эмечи? Канча литр берет? 16 литр сүт берет. 16 литр берет. Канчаны тууган? 4-үнчү туут. 4-үнчү туут. Өзүбүздүн жергиликтүү уйлар экен, Мына. Номер айтасыңбы? Айтып беребиз. Айтып кой. 707 077 59 16. Чалсаңыздар болот. Мына уйдун уйу берди экен. Чоң ой. Кимдики экен бул? Сиздикиби? Кандайсыз? Эсиники дебейсизби? Эсиники. Канча мунун баасы байке? Сыра 180. Бул кандай порода? Билбейм порода. Билбейсиз. Саамбы, боозбу? Боз. Бооз, Өтө чоң уй экен го бул. Сода болдубу байке? 160га сурадым. 160га бербедиңизби? 4-өөнөн тең чыгабы? 3-өөнөн. Ма алдыдан чыкпайт окшойт, Şu görünüp turат da mına.
Pazar 160 berdi. 160 verdi. Ha, sodanızı versin belki. Biri lavaş mı? Evet. Biri lavaş eken. Çoğu eken bro he? Bunu mal kılganга suraştı je etke deybi. Ağzını bilmedim. Anı bilbeysiz. Makul, rahmat belki. Buna biz çekeden çıkan yıkandarkın dille tartağız. Çoğular dille tartağız. Kandayız belki? Kaç çeken Allah? 120. Çarba uy? 120. Sağ mı? Kança beret litre? Süt. Koçayım verir. 10 koçayın beret eken 120. Soğuda mı oldu bir tuğan? Kançaga oldu? 110'a verir. 110'ga berip aytasız mı? Şunda arzan uylardan alam degender bolup kalsa nomer aytasız mı? Jo. Ma'qul. Bazardan elle. Meyaqta var ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Bu ne paroda? To'qol, galshdinmi? Qancha so'rab o'tasiz aka? 200 ming. 200 ming. 4 o'tang ishlaydimi? İşte. Ishlaydi ekan. Mana jelin dedi. Hey, sütni u ekan a? Rasa beradi. Qancha litr beradi? O'shani ayting. 20-25 litreden beradi deydi. Mına süt kanallarını görüngüzler tuğanlar, tamurlar çıkıp kettir mına. Nomer aytasız mı? Aytınız. 0220 menen. 32 89 23. Kançanı tuğdu? 4'üncüsü. 4-sün tuğan. Bunlar sizdiki mi? Biriyle baş gene. Çalınızlar tuğanlar. Aparatta dele sağza olat. Olat. Ha, yaxşı. Yaxşı uyken, çoğu uyken. Mına ke uy dağı var eken go. Baylap koytur bro. İyisi görünbeydi. Ayakta da uylar turat tuğanda mına sokulukta. Bugün. Suraylıçı baykem kandayız baykem? Sen solunuz. Seç böyle var. Kança olur da? 140 kava. Kançanı tuğan bul? Birdi tuğan. Birdi tuğan. Jaş kene 140'a verilmekti. Narkı uylarçı? Sizdiki? Bağlan tır saytı vermek mi? 115. 115, 90. Alaçı? 110. Nomer aytıp koymuş bu? 700. 0700 58 90 75. 58 90 75. Bunu artına. Biröv çalıp kaldı baykeme. Yetişip kaldık biz bardan suraganga. Tuğanlar nomerindagi, basındagi bunu 90 dedi. Çalыңыздар. Bunu 140'a berip жатыптыр. Bizdi tuğan uy eken. Maqta jagı bir uylar var eken, muzoları menen. Biroq esi görmedi. Uy kimdiki uy? Bayke. Qancha bahası? 250 muzosu menen mi? Mana jelinler. Nomer qaltirabızmı? Hemen gem Bayke. Malumat berip koymaysiz, qancha litr beradi? 45-52. Hazır moğu sütün sırabayla o yesine. Qancha beradi? Sütü 20 litre. Sütü 20 litre eken. Dostlar bu yaxşı uy eken. 05-52. He, 0552 79 52 deydi. Şu nomerlerge qayrasanızlar bolot. Dağı bir nomer 0707 uy neyesi? 135 306 çalıveringizler. İki nomerge çalsanızlar uşunday uylar var. Mına muzosu uşul bu? Muzosu uşul eken. Mına dostum. Gördünüzler he tuğanda. Yenesi var da. Kança kaldınızlar? 60, uşul 60 bu. Oy boy. Erkek. Ha boldu erkek için. 60 deydi. Geçin elle toprak. Tuğanlar. Kana. Dostlar memnun bolunuzlar. Buna uygança eken bas. Güzel da. Niyesi yok. Yesi yok. Gitti. Ma arzan uylardan görelim. Bayke kandayız? Deniz olunuz. Kança bas? 115. Bu karaçı. Torpağı menen 135. Sağ mı? Kança litre beredi? Torpağı erkek. Erkek. Mana. 10 litre. Ha, qanday işler yaxşı? 12 dost erkek. Ha, bağısı kança? Bas. Bazı var. He. 35 dost. 135 be. He. 135 min eken. Mana. Telefon numarasını mesaj. Ayt. Hadi 508 0508 29 29 29 37. Mına erkek muzosu menen. Muzosu özü aqtayt eken de. Ha o şey böyle. Oldu. Tuğanda çalыңыздар mына 2 baş var eken. Kettik anda mesela o portrede de uylar baylap koyuptur. Surap görölü. Qarаңыздарчы. Mo portredegi uylar kimdiki eken Bayke? Esi. Ya, qandaysın?
Yok mu eкен? Ha, жоқ eкен туғандар. Достар, bu жақта құнажын бар екен. Мінекей. Құнажының гүл екен да. Иесіне маалымат сұрайлычы. Қандай маалымат береді. Қана көрелі. Байке, ассалаумағалейкум. Қанша сұрап атасыз бұл құнажынға? 190 мың. Машалла, көз тибесін, өте мықты екен. Қандай порода? Галштин, азыр боз қысыр білбейсіз. Айта албайсыз. 190 мың. Бирок кишилер көп карап атат. Жакшы екен. Эмечи номер айта. 3 жаш ба? 3 жаш құнажын. Номер айтасызбы? 709 0709 46 01 26. Çalsаңыздар болот. Өтө мыкты екен, көрүнүп турат. Дон кабар деген. Мына достор, ушундай кишилер болсо жакшы екен. Номерин айтты. Мындан да уйлар бар екен. Арзан. Арзанды тап дегендерге, мына арзан. Байке, уйлар канчадан? Баалары? 75'ten. Oh, aksiya ғой ya. Aksiya 75 миңден екен. Мына көрүңүздөр. Арзан уйларды издегендерге 75 миңден. Арзан уй алам дегенге номер айтасызбы, жокпу? Жок, макул. Айтпайт экен. Мына уйларды могу жакта көрсөтөйлүчү. Ассаламу алейкум. Канчадан экен бул музолор? Болду. Канчадан алдыңыз, буйрусын? 25'ten. Экөнүбү? Энелери менен 125'ten алыныптыр. Буйрусын. Чоң музолору менен экен да. Канча экен сиздики? 115. Боозбу? Канчанчысына? Экинчисине экен. Мына. Номер айтасызбы? Жок, Номер айтылбайт экен, достор. Алып берейин дедим эле. Мына жакта экөө бар экен. Бүгүн чарбалар көп экен. Канчадан? Дон кабар деген. 85? 85'ten экен. Кайсы кабардан байке? Дон кабар деген канал байке. Картайып калдык. Көп болду. Мына достор. Туңуздарбы? Мына баасы. Номер айтасың сен? Жок, Сул сода болду? Жок. Боло элекпи? 75 бердим. 75? Могабы? Бербедиңби? Канчага бересиң ушуну? 80'ge берет экен. Мына 75'ge берилди. Саан экен бирок. Мына эки кунажын канчадан? 70 миңденби? Эки кунажын 70 миңден экен. Жакшы. Мына жакта да бир уй турат, кара. Портерде. Эже сиздикиби? Канча баас? Алдыңыздарбы? Буйрусын эже. Канча калдыңыз сыр болбосо? 110. Бооз бекен. Кечирак? Бирок саанбы? Саан. 110 миңге алыптыр эже. Буйрусын. Мына алынып да кетип атат. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Чарбаңыздарга береке берсин. Сиздер менен Дон кабар болду. 0707 388 350 реклама үчүн.